Kapitan Inteng! Anyat gatang maribanang. May sakilo abangus man, marikwanang. At ito'y tibayad ko. Mabitlaang tayalaan ka. Maray. Aday bagam. Ay, sino dyan limabas a babae? Dayon samad. Ay, ni Alicia dayjay. Isu ti baro a maestra dagiti daycare dito'y lugar tayo. Padak metla abaak dayjay. Aya. Wen, daytoyan tay bangos agat gatangam. Nakaluto akon, Inteng. Si kamutten ati makaamong aggao no mabisin kan. Sa dino ti papanamaya dungaw. Inakman ag-standby iti tersena ni Marikwanang. Inakman sa ludsudan no taga-ano jay baro a maestra ti daycare. Kasla nga minatangsit. Tangiwat mo mat. Na, katpudnumat. Kasla nga min suplada. Imbis ang makipagayam ka kankwana. Ay, uray awan ti gayem ko. No kasjay mo takasla suplada. Ay, saan mo pa'y anaam-am mo iti personal kat kastanti ibagbagam? Apay, am-am mom day jay adikir teacher. Agpunno ka man kanyak Inteng. Sa dino, tinagam-amuan yaw. Ada ayamot inbagak nga amok dayjay. Apay nga rod, akasla isakit mo iti kastalaunay. Ay agrubwat ka no sa dino ti papanam. Awan na amok. Apan tumanan ti pagturungan da ito asiritan. Adayo akpay laeng. Mangeg kon tinapig sa akatawa da Marikwan ang kanday dya nga Alicia. Anya nga tati pagsarsaritan da. Tinasayaat. Aglimengak dito'y puunti kayo. Tapno mangeg ko. No anya ti pagsarsaritaan da. Iso na lang ka sa maali mo ta babae ting kasarna. Ne. Dahil makagapaw. Kaya saan ako na nakirelasyon iti sa bale. Estaya manang. Ayun ganyan. Pagsarsaritaan dati may papan iti love life May da. sa kakagawad. Kas makita man, anda tersenak. Ken, Imbag ka man. pagsarsaritaan dati may papan iti trabaho da. Ada natal ka na trabaho. May saka maestra. Siguro, dakal ti sweldo man niya. Denggak ana imbag ti pagsarsaritaan da. Apalan kan tupay. Na, Sana all, nakaturpo si ti panagadal. feeling mo't day ka nga Alicia kat close na unay ka ni Marikwanang. Ang awan pa'y mati may sa abulan. Sipon nagam-amuda. Day tamot ang Marikwanang. Kaslain enjoyin na ti makis istorya iti day ta maestra. Ay, mapanak man laangan iti ayan ni Marituyan. Adto'y tita sa maribanang. Si kanti agtimpla iti kapay. Tapno amom ti timpla na. Agyaman unay, Marituyang. Awan anyaman na maray. Anya nga iti gagaram. Ay, umayak lang makiistoryakan ka. Maray. Iti ayan ko man ni Marikwanang ti papanak. Ang addamot ijay ni Alicia a maestra dagiti daycare dito lugar tayo. Nagmayat ti panagistoryada. Ay katnapan kalatta kumamutin. Amaray. Ay, saanan? Iso nga imayak latan dito ayan mo. Ay, maasarak iti dayja a maestra. Kunablan asinaw. Si kakit dimot maribanang. Di mo pa'y am-am mo jay tao. Ay, basta. Kunablan asino. Anya nga ming tibasol na ken kaya. Ay, basta, Marituyang. Jack kayat, ti panagrup-rupa na. Si kamat kimasabat ko, nanabanang. Kasanaw anaam mo am tinagan ko. Naibaga ni manang kwa ng itay. Ayun gayam, siyak ni Alicia.
Ti baro a maestra ti daycare dito'y lugar yu. Damdamagak ayan no maestra ka no saan? Ibagbagak laeng met tapno amumot manang banang. Apay, proud ka unay amang ibaga a maestra ka. Madlaw mat. Anya ti madlaw mo manang banang? Hey, awan. Kukamlaeng nuan niya tinangag mo. Maribanang, nakita ka naggapu kay tayan ni Marituyang. Ti kunam kanyak, dito'y tersenak ti papanam. Inururay ka ngam di ka mat imay iti agsapa. Kasano, nagmayat mat ngamen ti kakatawaan nyo iti dayjay nga Alicia. Nalastog mat gayam dayjay nga Alicia. Kasano mat anay bagam ti kastangay? Ay nasabat ko ngamin iti dalan itay. Kat masapul pala nga ipanakkel na nga isukat may sa maestra. Saan ko matadamdamagan? Kaya't nala siguro ti makipagayam kan ka Ti kunamkit day, kaya't nalaeng ti agpalastog. Ay, anya kumangay ti bibiyang ko. Wina, maestra, ang deker mo ti sursurwan na. Kan madlaw asaan analaeng. Anya? Pudno marikwanang. Deker teacher lang day nga Alicia. Gaputakas talang ti kabailan na. Ay na, sana gaputa deker teacher ni Alicia katawanan ta muna. Ay namaray, iso adikir ti sursurwan na. Takas talaang matilibal ti kinalaing na. Ay na, sana kasta, Maribanang. Wrong interpretation ka mat. Sa maysa, tepelam mamatang iwat mo, Mare. Agkakanat ti bagbagam. Adaman ti saludsodat king ka, tuyang. Anya dayta. Pudno ka day, ti mangmangig ko asayang guseng, may papan ka ni Maribana. Uyawin na kanukay ni Alicia. Anya kano ayat ibagbaga ni Maribanang may papankin ni Alicia. Iwarwaras na ang awan ti ammo ni Alicia. Gaputa dikir laing kanaw, ti sursurwan na. Imbaga ni Maribanang ti kasta. Kutuan kanaw. Magbagam to man ta kumaray. Ibagam ken ko na, adi na ipadlaw ng awan ti ammo na. Nakababain, tuyang. Nuday tala ang ti umay mo ibaga kanya. Ay pumanaw kan, Marituyang. Ay na, Maribanang. Sardenga mo, ti panang dadaol mo kini Alicia. Sa nagaputa daycare laeng ti sursuro na. Kat ibaga mo nga awan amuna. Katpudno mat, Marituyang. Nalakalaang mat ti mangisuro iti daycare. Apay. Napadas maun tinangisuro iti daycare. Tapno amaw. Saan pay? Ang amok ang nalakalaang. Ay na, Maribanang. Saan agaputa daycare ti sursuro na. Kat awanan amuna. Kinapudno na. Narigat ti agisuro iti daycare. Kat no ibisay. Kan 1, 2, 3 laang mati isuro na. Bisay, Marituyang. Uray siya ka. Kabailak nga aramiday. Mabalin ka di ngagsarita tama ng banang. Anya ko mati pagsaritaan ta. Adda nga min nangidanon, nga uyawom ti trabaho. For your information, saan agaputa daycare laang ti sursurwak, kat awanen amok. Saan akas jay dayjay. Apay, nagsaludsudak ayaken ka. Ay, idi pa'y nga agtep-tepelakan ka manang banang. Apay, ilibak mo analakalaang dagiti isursurom kadagiti ubeng. Bisik lang deta ibisik kan 1, 2, 3. Uray saan anak kapagturpos iti kulihiyaw. Kabailan na amang isuro iti daycare. At least, adda trabaho. Sika ngay, day tala makikakaarubat yar aramidam. Natal na ak atao. Ngam no siyak ti mapunuan. Talaga adi mo magustuhan ti aramida. Apay, si kalaang aya. Kunamlan asino kamot nga agsasaw.
para mag... Stop! Ay, Kwarog! Ah. Aglisi ka! No di mo kaya't asikat isipat. Ay, sumurot kan kanya, kanday. Tagawit tan. Madam, pasensya mo ni antik di na mo tilawlawatan na. Ay, ipatanak man, Kwarog! Agawit tan anday. Anya tinapasamak, apa ang masapol nga itulod mo ni Antim dito'y balay? Nakita ngamin nga agap-apad ni Ma'am Alicia. Iso nga inanawak ida ang kail. Sana kayat ni Auntie ti agawid, ngam pinilit kaw. Tamangan kit din wag pinudot da. Una yan ni Antim. Aya! Diyo itulok ang makikaruban ni Antay ang kail. Ang mga nuwag sabat damanan kini Ma'am Alicia, narigatain. Ay, bayam tabagbagak ni Antim. Saan ana saya tar aramidin na? Ay, sus, nakababain! Oh, apay akas dati pa nagkitam kanyak, inteng. Apay matakas di timbagbaga may papan ka ni Alicia. Ha? Siyak manan ti adabidot na. Un atas sikatin ang hirugi iti apa? Ita niya kumaagapaw. Amapan mo is istoryaan nga awan ammo ni Alicia. Apa ada pa managnig mo? Madlaw mat, inteng. Na. Ngamen, di kirlang ti sursurwan na. Ay. Ha? Saan aga po tadikir lati sursurwan na ket awan ammo na? Kinapod no na, narigrigat ti agisuro iti diker. Anya ko matinarigat ijay, kat letter, numbers, agkanta kan agsala lang matisuro na. Saan akas ka rin na dungo? Amumatan di gito beng. Nagrigat da nga anawaan. Naimbagang sa pamanang to yan. Kastabot kan ka, Alicia. Sa dino nga iti papanam. Di talaan ka bangibang abarangay, manang. Kasta ka day. Ay katagan-anad ka Naimbag ka pa ay manang tuyang. Nasaya at tipan nakisaritam kanyak. Ay katun taday ta ti kasayaatan nga aramidag. Ay wun gayam. Pasensya kan kadagiti na isawsawang ni Maribanang kun ka. Talaga akas jay day chay. Nang runa no saan kayo Klaus. Maawatak mo't kiti. Ang kitain na kumamot Ta saan aday tamanguy-uyaw ter aramidan na. Ala, bayam tabagbaga akto ti kumarag. Ipakawat ko na imbagkan ko na tapnosan na kan nga uy-uyawan. Wen man manang toyang. Tani, nasakit magtiriknak itikas di nga isaw-sawang ni manang banang. Ay, sige kat agyaman naklaunay manang tuyang. Kasla ni Alicia, ti kasarsarita mi tay tuyan. Wan ba daw? Anya nga ti imbaga naking ka. Ay, ado Angam saanan amasapul amaamuam no anya. Kasla na saya at mo ti pan nakisarita naking ka. Wan nga raw. Kanayon pa'y nga umisam kanyak. Jakman amaw, no apay akagurgura ni Maribanang. At da siguro ti makagapaw, tuya. Dayta ti saan tayo asiguradaw, badong. Kagsuri ka ni Alicia, banan. Iti anya kumagapaw. Ay, ikakidin. Di mo urayan nga ireklamo na ka iti barangay hol ta nakababain. Awan mo ti mading nga imbagbagak Pudno mo ti imbagak. Anala ka lang ti mangisuro iti daycare. Awan tinala ka at trabaho. Tandaan ham dayta. Unayan ti kastoy. Agtignay kan. Wano pa ay abakpailan ni Kwaraw. Takadwain na ka. Kadwain ni Ante, Kwaraw. Wanang kail, sa dino ti papanan may. Mapan kayo itayan da Alicia. Ay, kabaulak ti mapan nga agmay-may sa inteng. Ay, saan ang mapaling? Apay kumasaan. Ang mga no sa balit ti turungan dagiti sakam. Narigatan. Ay, agbambanog ka lang amang kuyog kanya, Kwarog. Okay lang kanya kantay. Tinapatag. Masulbaran ti parikot iti nagbaetan nyo kini Ma'am Alicia. Nasakit nga minti imbagam nga wan muna. Gaputad dayker lang ti surusuruan na. Agtugaw ka manang banang. Ay, agyamanak, Ma'am Alicia.
Anya nga'y tigagaram. Umayak ko maagkid daw iti pamakawan mo. Gapo ka iti agkakasakit. Kanda kas ana isawsawang ko maipapankon ka. Pasensyaan na kun wen, maamiris ko. Saan anasaya at dahi nga inararamid ko? Okay lang, manang banang. Awanin dahi kanya. Ngaminton maminsan, di munton ululitan. Saan aga po ta daycare laang wano kinder ti sursurwak, kat awanan amok. Narigat matlaang tagisuro iti daycare, manang banang. Nang runa pa'y, no saan apaanawa dagiti ubing. Wen, Ma'am Alicia. Maamiris ko dagita. Kat ulitek pasensyaan naklakuman. Ikarek, saanan maulit tinaramid ko? Ay nabanang. Talaga akam mali ka. Saan aga po ta daycare teacher ti may sa tao, kat awanin amuna. Laglagi pam, awan tinalaka at trabaho. Ala sige! Ditan tinagipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangay.